Mabain na klaw na yan. Kasi isumanin ti taltalantaan dagiti announcer ti radyo. Ti vote buying iti napalamas nga eleksyon. Kan tinadukot, kan napapatay a barangay captain. At tigapuna kat mainaig iti vote buying. Dahita ti parikot. Saan kon nga amuna ina ti aramida? Tapno isardangan ni daddy dagiti iligang nga aramid na. Kan, saan ko mga agsakit tinakaw mo iti dahito ibagakani? Anya dayta? Paituloy ni mama ti investigasyon iti napasama ka panagsanag. Masapol ka na ang maimbestigar dagiti makuna. Kang runaan ang maatap iti napasamak. Takarbangan dagiti biktima ang maipayan iti hustisya. Kas iti nakunak. Maawatan kayo no kastaman ti panggapyo. Sapay ko ma. Tamawatam. Wen, apay kiti na saan? Awan pilpilyon ti hustisya. Anyaman ti kasasaan mo iti biyag. No nagbasol ka, naskan nga gikaro ka. May kat kumati ka panunutan ti kadwan. At ti hustisya kat para lang kadagiti baknang. Tauray naglawag ang nagbasol da. Saan da amadusa? Mawaswas tupay laang ti kaso da. Yamin, gumaw-gawaw na dagiti pamilya ana panawan dagiti kakadwa ni Mayor ana tambang. Isong aro da kinasaritak ti abogadok. Pailukat, kan pabaliwan mi ti maiwayat ng investigasyon. No panunutan Mayor ha? Naisardang latan ti investigasyon. Idinto ta nagado dagiti biktima. Kan may sakay, nangatong opisyal ti ili ti may saan atay. Pudno dayta. Kat dayta ti nakapanunutak. Anaskan ang may paayahan iti hostisya dagiti biktima. Kan may sapay Mayor ha? Awan mo ti sabali ang maatap. No saan ani Don Magno? Si tititalan niyo dahil Doña Caridad, boss. Well, Diego, Nagalakalang matapukawan. Kasi ti asawa na ano kaya tiyo, boss. adada na dumagsan ti basol ko. No adada ka sa mapasama kita keng kuana, Diego. Boss, Isungag palamiis tayo bay. sige, boss. Urahin mo lang ti ghost signal niyo. Wan kayam. Tangay temporaryo nga dagi ti ruwan. Asikasun tayo kidin ti negosyo. Nasken na makabawi akiti nakalapukaw ko iti napalabas nga eleksyon, Diego. Un, boss. Sangwan tayo ti negosyo, kat paglayusan tayo iti may parid nga agas, tuy ili tayo. Rumarto. At ikabalan ni Doña Caridad na kontrolan tayo tapos. Pudno tayo ta. Kasta ti planok. Ang data ti programa din ni Mayor Edmundo. Yan nagbalin pa ya drug-free. Nga ili tayo, boss. Bana gaginura dagiti kamang ti sindikato ti droga. Mabalin mataday ti rason. Wano isuda ti matap. Saan kiti ada kayo latan ti tuduan da, boss? Dahita ti pangkontrami. Aging kay tawan may parangdang ebidensya kontra kanya. Awan sirbi ti panang pabasol na kanya. Ada malakit ko, boss. At kayang may sa parikot tayo. Anya? Ti kaso, apan nakapaltong ni Marlon, boss. Kasan umot namin. At daniti ikot dagiti pulis. Kat naingat. Ti pan nakagwardya na. Sinalbag. Kasaritak ni Stella. Anya? No adda mayuli at darom kontra kanya kadaya Marlon ti mangyuli ti darom. Ipanaw ko ni Stella. Ha? Isuano adda panggap dakas jay. Isanod dalangan. Wenno pag sinaag ida. Ania?
Oh, nalpas ti sticky nyo. Kat nananay kan a mayor, ma'am. Wan minda. Kaslasan ang nagbalit si Turay. Ta asawa yun day di Mayor Edmundo. Iso ang maragsakan dagiti empleyado iti babae nyo. Kan, dito entero ang munisipyo. Ikarik, noan niya dagiti narugyan day di Edmundo a proyekto. Ituloy ko. Kan, kayat ko ang may paayan iti pagsapulan dagiti umili. Kas ko ba iti livelihood. Wow! Nagsaya atin, ma'am? Kang runaan na mapapigsa ti one town product. Nagpintas lang unay data, plano yo. Kastabatan na may pangpangruna ti prohibited drugs eradication. Katagtultuloy a drug-free ti ili tayo. Nagpintas, Mayora. Sumaruno ti peace and order. Lalo natal na kinaurnos ti may sa lugar. Narangay ti lugar. Talagagat nagiti umili. Gusto kayo dita, Mayora? Ay, wan kayam. Adama dito ti Chief of Police ti ili tayo. Ah, wan minda. Nagsaritaan mi ti kasasad ti Ornos ken talda. Minda, ni mama. Ada ito pisina na, Sir Marlon. Ada sa nga ili na. Gasta ka di? Sino ti sa ngaili na? Ni attorney. Pwede magas ka nga ron dito eh. Kasano nga mo wanda kami pa dito eh. Imawag ka kay balay no nakaawidan ni mama. Kung nati katulong awan pa eh. Ah, Saan ko nga may na makontak ni mama? Tagayam, ada sa ngaili na. wan. Itay pa ni attorney. O sige, sumuragak nga rod. Panawan ka pa dito eh. Sumatlagayam adi yung masungbatan ti awag ko itay mama. Wani ho. Saan ko nga binakaya tamasing ati pa nagsarita may kini attorney. Oh, anya ti madamag. May saganan ti darom kontra kini Don Magno. Anya kaso mama? Frustrated murder. Apan ang paltugkan ka ti heart killer. Mama, total, saan da mata nagbaligi? Uri saan ko man? Anya? Lumabalin na kumakat, na urnos. Wano, agkapya ti pamilya tayo, kan pamilya ni Don Magno. Gapo ka ni Estela? Uwan, mama. Ngayon, saan nyo kumaakunaan? Akaslawan kanyak tinapasamak kan papa. Oh, saan ka di akasta ti kay papananday ta? Saan, mama? Kahit ko lang nga mapunas ko, ma, tigura, wano, sana pa nagkinawatan ti pamilya tayo, kan pamilya de Estela. Kasanon din napasamak kiti amam. Dagiti kakadwa na napapatay matlaan. No ti kaso da papa, nas ka na sungbatan na. Ikaro na, no anya ti maipataw kan kwa na, no mapanagnakan ang nagbasot. Iti maudi agundaway. Kaya't kayo akasarita, Daddy. May babang ni Tanya. May papan. Kadagiti sangunyo akaso. No kunaam ang mabalod ako. Saan na mapasamag na ita? Bagnangak! Aramatig ti kinabaknang ko amang dalos itinagan ko. Okay. Ipapanlaangan amalusutan nyo ti kaso yu dito'y rabaw ti daga. Ngam ti panangusig kada kayo ti namarswa. Di yu maliklikan kan may tarayan. Anya? Papa, patpatkan kayo. Saan ko akayat amay tapwak ijay impyerno ti karanwayo? Nagadunga mom. Ha! Sakit di tidenggam. Anya? Nagdarom gano kontra kanya kiti pan nakapaltog ni Marlon. Idi meeting di avanse di partido na kanidad. May sapay data. Naamwak ang nagpudno kanon tinatiliho. Ani Max aray tanyo tinang kontak kan kuana. Ni madgaya Max. Apay nga ramraman da. Gapo tada kayo tinangpilin kan kuana. Anya? Saan mat nga tanga aramiden ni Max no awan bilin nyo? So nga uray ni Max. Kat addan mat darum kontra kan kuana.
Kan adan sa pa yan aras warrant na. Ha? Na, Pagsarsaritaan tayo pailangan. Adan dagiti mga restar kan kuana. Kasta ka di, honey. Awan na aramida ni Max. Saan da ngamin ang napakadaan ka na mo? Kasta ka di. Uray ni Papa. Nagigto. Kaya mo siguro ni Papam kat iso tigagarada. Udno tapangi. Sorry no mariribo kayo, Stella. Ganibagakan ka. Nakagwardya ni Papam. Saan basta makalumang nubilang. Awan parikot kanyak. No dagsaksi nga iso ti mastermind. Iti pan nakaambush. Wano pan nakasanabda papa. Kandag iti kakadwana. Sigurado ang mabalod. Awan maaramidak. No anya ti kadang ti korte akatukad ti basol. Honey, Nagbasol. Kaya't nasawan. Adang katukad apan no sa ti basol na. no adalaan ko pan nakabalin na. Agkapya ko ti pamilyata. Kastaman ti kayat ko. Saan ko ama kumbinsi ni Daddy amang isardeng kadagiti illegal nga aramid na. Illegal ko nam? Apay, ada ka di? Ada, honey. Kan ada na duktalak. Kamang gayam ni Daddy iti may sa sindikato. Anya? Wan Marlon. Iso akanayon ko nga ibaga. Akay kayat ko pa'y amabalod ni Daddy. Ngam ti magkitak amay san abangkay. Saan mo't nga ta adumanon iti dayta punto? O sige, honey. Adalaan ka sa ritak. Bye. Bye! Gusto ni mama. Mangrugin nga agtayak ti pilid. Kat agbaliwan ti taray dagiti paspasama. No agpod no ni Max. Nasulbaran ti kaso day di papa. Kan kakadwana anasanab mama. Dakkel ti pamatik nga ginpapatangken iti damo. Nga patyak nga pud nun tumutlaan. Kadwan na matakasta mama. Nang rona. No baybay Anton ti busda. Ken masider ti konsensyada. Podno da ita mama. Adda idi kasta. Nupay mabayag sa may paayan iti hostisya dagiti biktima. Malagip ko day pasamak mama. Adapay dagiti kamang iditi media anay raman. Wen, mapan idi agipilay ti kandidatura dagiti nasawa kandidato ngam sa andan na nakadanon. Kat tinakam amas. Naitabon da. Asang sang kamaysa. Bakhupay kindi tinarabat dadang kalit iti pakaitapunan ta. Kan ultimong sapay dagiti lugan da kat nairaman anay kali. Wen, gambanyat na pasamak. Ada nakalasat, ken nagsaksi iti dayjay. Natiliw dagiti suspect. Ket adan san nakidngan ti korte kadakwada. Nabilag da pamilya. Tatanggal dati si bubukal a lugar. Ngam uray kasano ti kinabilag ti maysa at tao. No aramaten na iti dakes dayta agbilag. Agpating ka. Awan kasayatan nga kay aramidan Daddy. No di sumukulangan. Kat sango nyo, dagiti darum no kaso amay yuli kontra kada kayo. di nakman ni Soro Estila, ta anak kalaang. Daddy, Katibagbagagon gengka. Isardeng mon ti pan nakisinigad mo, kadagiti kalaban ko. ano niya? When makiwin na swaskan kini Marlon, nasaan ko akay tamay kamang iti pamilyak ti anak ti kabosor ko. Saan nyo ko mga iramraman ti relasyon mi kan Marlon, Daddy? Mas daawak ngamin gengka. Ammo makabusor ti pamilya tayo, nakiayan-ayat kakit din ken kuana. Awan dakas makitak iti dayta, Daddy. Ti solusyon na dayta, kat makikapya kayo laangan kada donya karidad. Takas makitak, narigat yo amalusutan ti kadagsanan akaso yo. Oras makaalada iti ebidensya kontra kada kayo. Aniya, Laglagi pa nyo, Daddy. Natiliw ni Max.
Panagkunayo ka di? Kat agnanayon ti kinapudno na kada kayo nang runa no maipit. Niya. Kapilitan niya isalakan na ti bagina. Kat kasanon, no ibaga dagiti pan nakabagiti lintag, ngagbalin nga star witness. No laki di ta agtestigo kontra kada kayo. Saan na mabalin? Abay kit din asaan amabalin, daddy? Agpanunod kayo kuma, anay bag. Anyat pa ko ng friend, tungpalan na ka ni daddy? Aramidak amin akabalak, friend. Tapno aramidan ni daddy, ibalakad ko. Nga uray anak naklaan. Nagsayat kat kuman no imbis nagkalaban da, kat nagkapyada. Kuma. Kat no ituloy da marlon ti darunda nga uray agayan ayat kami. Para kanya. Saan alapod dayta? Dayta ti rumbang. Ilaban yung lata ng runa no saan ang nagbaliw ni Marlon. Nga uray maatap ani dadim nga iso ti mastermind iti napasamak nga ambush. Ang nakatayan ti amana. Kandag iti kakadwana. Ti pagdanaga. Ang mga numaabak ti panunot ni daddy, kat-katalan na ti bukod na abiyag no ma-pressure. Kan no di na kaya ti mabalod. Ay, laytan aha ti parikot. Ay, dakal ngamin ti epekto na ti pan nakatiliw ni Max. Kang runaan dagiti tao na. Delikado dayta. Tano nagsaksi na dya Max kontra ka ni dadim? Narigata na malusutan na dayta ang kaso na. Ay, dya ka mo friend. Ngam nagtangkan latta ti pakinakam ni daddy. Ti latta bagbagi na ti pampanunutan na. Ngam numasapon nga ulit-ulitam ti makisalita kan kwa na. Aging ka iti matignay ti rik na kan puso na aramidam. Magagaran ka ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Puyisid. Restricted ti pan nakasarong karni Max. Ti abogado ti bilinat. Dirumbang abumaligtag ni Max. Na oras nga naramid na dayta. Manangdanak iti mang patay ken kuana. Wan ngagpaiso. Kasano nga ta ang mapatay ni Max? Tapnawa na nagibulgar. At sana kon amay ramraman. Madawag ko. Ni Mr. D. Sudah ito yung mawawag. Kanyang tamad ti ibagana kanya. Anak ti demonyo. Pagdabalagan niya ti sindikato. Namun na kaya manatiliw ni Max. Kat amangan no iso kano dagi bulgar. May papaniti negosyo. Kat may ramraman da. Buong ti ulo na ito iya mapaspasamak. Kanya din nagsalitaan nyo kinihipe, mama. Good news, iho. Napagpudno da kanon ni Max sa right hand iton Magno. Mama? Isungag pa isutin ang kontak kan ko na. Kat bilin kanok niton Magno. Anya? Impudno da kano amin idin karida hepe, may pagnati panagbalin na nga star witness. Kat may pasidong iti protection program. Tapno saan da mapagaramidan iti dakas, mayat ang nakabalod. Kasta ka di? Saan lang nga ta? Inapudno na. Siya kanugaya matalaga ti panggap da patayan iti dahi ti akong daway. Ngami di sika ti nakita dang agsarita. Imbisa siya, imbilin latan niton Magno apaltugan da kalatan. Nagdakasin. Di pala napnet iti inaramid da kada papa. Oh, talaga ang takas.
Kat no saan kong amo ngay ay atam unay ni Stella. Ito katla ko malipatan. Saan ko maamay ramraman ti relasyon mi itiriri ti pamilya tayo, kanti pamilyada? Kuma, ti paikat kuma relasyon mi, ti mamagkamayat. Anya. Ayat ko mati agari ti kaunggan ken puso tayo, mama. Ayat ken kapya ko mati agari. Iwak si ti gurang-gura. Kasano ang mapasamak na ita? Kat kasya mo tinaramid da kan ni papam? Kan dagiti kakadwana? Masapo na may paayan ni ti pandosa no asino man ti mastermind. Mama, Sana bali. Mangrugin ngaglawag ti amin. sa dino manan di ba ba na, Miss Stella? Mapana kay opisina, Daddy. Opisina wino. Makisinarak kay ti daya Marlon. Daddy, no bilang man, awan dakas na, tagayan ayat kami mat. Talaga asukir na kon. No sa bali abanag, agtong palak, ngam no maipapanan iti pakasik ng ti puso. Lading hitak, Daddy. Basta no kunak, asan ko akayat a may kamang iti pamilya tayo ti kapututan ti kabusor ko. Saan? Amuyo, Dad. Kasla saan kayo alimmakay? Ah, anya? Saan kayo matakas ta idi? Ngam idi narugyan yun tinagbalin nga opisyal. Kat no mabalin, saan yun akayat ti pumanaw iti tugaw yo? Iti pwesto yo? Stella. Kat nabartak kayo matan iti bilag, Daddy. Iti pirak. Kasla sabali manan titurong ti saritam. Sorry, Dad. Ngam sa anak asumaradeng amang lawlawag iti panunot yo. Ta saan kayo akayat amapukaw iti biyag ko? Anya? Saan da ka di apat-pat gan, Daddy? Awan ka din patag ko kada kayo? Napatag ka. Isu nga ron ngay naramid ko amin na pamuspusan tapno naging naawat ti biyag munto. Dad, saan nga amin a tao kat kinabaknang ti makaparagsakken ko na? Ti kang runaan na kat ti panagayat, ti pamatag. Iya? Adupay, Daddy. An-anwak ti aglaplapusanan a kinabaknang no awan mat mangipatpatag kanyak. Kan kang runaan ti amin, kinabaknang a nagtaod iti dakes. Kas mula yung baga na dagas ang amam. Da kayo lang ti makasungbat iti dayda, Daddy. Saan asyak? Da kayo matgayam, anti korason. Imbag man ta nakapashare kayo. Kumusta kad? Kaya't ko ngamin ti maki-update iti naamwak. Pudno ka di ti damag may papankan dadim? Anti korason, no anyaman day ta damag mo. Mabalin na pod, no? Ala, naaramid ni dadim ti kasjay? Diyak amo no apay, anti. Kumusta kayo nga rudan kani Marlon? Okay kami mat, anti. Awan mat parikot. Nga uray maamwam to ani dadim ti mastermind iti panakatambang idi da Mayor Edmundo at nakatayan na? Saan akaraman dito iti relasyon mi, anti? Naimbag man, ta saan nakaakinagura? Ni, apay ko maaguraan dak. Kat saan mat asyak tinagaramid iti dakes? Sa bagay matkit di Nikit di, Daddy, ti saan ama ngayat? Kayat na amakiwin na suwasak kini Marlon. Anya? Wananti. Iso ti nakabasol no bilang tapudno nga iso ti suspek a mastermind. Ide mangag ko ti damag iti radyo. Nakigtotak. Agasam. Ti right hand na tinangtandan iti hard killer tapno paltugan ako man ni Doña Caridad. Iso timpod no ti hard killer. Iso ana idarom ni Daddy, anti. Ti nadukot ka napapatay a kapitan. Di manan uncle ti mapapabasol. Saan lang aday tanti? Kasanon no agpod no ti right hand na ani Max, ani Daddy ti mastermind iti pan nakatambang da Mayor Edmundo. Daytan sigurado ang mabalod kag saan na makarwar ni dadim.
Dahil kalaunay matidayaw kada kayo antikaridad. Makontrol nyo pa ilang tirik na yung uray kasi ti inarabid na kan Uncle Edmundo. Kas labumtak ti baro kong ko. Gabtap na pulaklag. Saan ko akayat ti agilunod. Kan nagsao iti dakas. Taamangan. Ngawan matlat may tulong na. Ang baso laklag iti Diyos. Auntie, Adya ko ba ti maalak no agilunod no agsao iti dakas. Makabaso laklag. Basta para kanyak. Idalan iti husto. Palukatak ti investigasyon. Kat no asidaw dagiti nagbasol. Rumbang amadtusa da. puno day ta, auntie. Kat na Stella, okay lang kada kayo ti relasyon natin insan Marlon? Awan mo't basol dagiti dua. No sabali laang, awanan nagsinadan, wano pinagsinan dagiti naganak kadakwada. Kaanakan. Kat ni insan, okay lang mat kankwana, at ti ama ti kaayan-ayat na kat maatat nga iso ti mastermind iti napasama kan papana? Siguro tawan mo't ti basol na. Saan mo't kaisot nagbasol na talaga? Sa bagay, puno makit di Wala makitan to anak. Malaksid, iti may patungpal alintag ti tao, anda pa ilintag, wano bilin ti Diyos. Nga iso ti kagrunaan, asin anong na. At naman ang nawag ni Attorney. Hello, Attorney. Anya? Nananayan na bimaligtad ni Max? Ano? Nukas na. Glamaga ka, Attorney. Saan ko kahit ibabalod? Anya? Nakapiansa kiti may sa akasuan na yuli kanyak. Kat dumagsan ti dosag no aglamangak. Kayat kadyasawan day da, talaga amabalo da, Attorney. Kaya't mo asawan, honey. Maisubli ni daddy iti pagbaludan? Wen, dahil dati na mo, iso ka, sorry Kas itinakunak. Kayat ko pa'y amabalod ni daddy. Ngam ti patayon dagiti kakadwana iti sindikato. Pasensya kan. Amo mo't asan lang ni Papa, tinagpali na biktima, hindi kinarangkas na. Maawatak dayta. Karbangan laang dagiti biktima ti maipaayan iti hustisya. Malaksit na mabalot. Siguro, maipayan mo titibayad iti tanyos na kiti biktima. Awan anyaman na kanyak dayta. No anya ti rumbang ama ipaay kadagiti biktima. Maitad takaasi dagiti pamilya ana panawan. Agyaman naktamaawatam na itahani. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaknang no nagtaod mo't lang iti kinadakes. O sige. Impakamuklaan. Bye. Bye. Apay ngamin, saan ana panunot ni daddy? Kapakaibaludan na ti inaramid na. Di na napanunot amaamuan matlaang ti kinapudno. Daddy, rebang nalaang nga agkid daw kayo iti pamakawan kadagiti naulila dagiti biktima. Anya? Malaksid pa iti panagkid daw yo iti pamakawan iti Diyos. Nagadutag iti biktima, daddy. Malaksid kini Mayor Edmundo. At dapay dagiti kakadwana. Stella. Amoyo, dad. Dahil tatimang palagan iti barokong yo. Tadiyon tumaitarayan ti sidir ti konsensyayo. Kan kakaasi dagiti pamilya dagiti biktima. Ngabasahan ko kayat ti mabalod ko nakmanan. Saan yo ama itarayan dayta, daddy? Tauray pa'y kung mamaitarayan nyo ti panangkamat kada kayo tilintag ti tao. Tilintag ti Diyos kat saan. Iso tinasaya at iso ko langan ti bagiyo. Kan saan yun agandatan ti aglamang.
Sapay la kuma at makapagpanunot ni bayaw mo banglo. Wan nga rod, auntie. Nasaysaya at kumapayon na agsurrender. Kuma, auntie. Ngam, ipatangken na adi na kayat ti mabalod. Kat amuyo, madanaga ang mga no, anyakit di ti mapanunot ng aramidon iti bagina. Oh, anya ti kayat mo asawan. Ang mga no maabak ti panunot na. Kat, Diyos ko, saan ko mamot ang mapasamak dayta? Agpakamatay ti kayat mo asawan. Kasta nga rod, auntie. Sus, padpadag sinanlang ni dadim ti basol na no kasta. Iso mariribukan na klaunay, auntie. Masapol ang masiputan amin at tignay ni dadim no kasta. Ay na, nagrikat. Tama balin na latang aramidon iti kwarto na. Anya, Saan ko ang mabantayan iti amin akan nito? Ay, tila ang amok ang mabalin kong aramidan. Kasaritak ang nasayaat. Baran no agbaliw tirik na kan panunot. Sagbay, ama Aristarak, at daramidak. Nukunak, saan ko agayat ti mabalod na? Saan? Babaan day ti ngaramidag. Maliklikak ti pan nakabalod ko. Sarong karak ti tanem day di asawa. Anya? Remor ni Daddy, Nana Sela? Kasta ka di? Agmay maysa? O sige, sige. Sige, agyamanak nana. Agyamanak iti panangik pakamuyo iti dayta. Okay, sige, bye nana. Sa dino nga ta tinapanan ni Daddy. Kunak no saan arumrumwar ta saan amaamuan dagiti kabusor na. Akadwa na matlang iti sindikato. Ngam, apay arimwar. Rimuaren, mama. Inruaren ti judge ti search and warrant arrest ni Don Magno. Nasayaat no kasta. Panawanan tap na ikaro na ti dosa katukad tinagbasulan na. Jack pulos nga may ninamnama. Ama aramin na ti kas Jack Rayming, mama. Nga po iti da ka sa gagamda makasugli ti turay. Dahil tatirigat na iti tao na bartet iti matirela banag. Ken turay, winubilag. Kahit da, agnanayon iti daytang status ti biyag. Sino nga taday ito yung umawag? Hello? May I know who's on the line, please? Oh, Sargento Quintela? Abay! Anya ti... Natayan ni Daddy? Saan? Saan? Abay! Anya ti napasamag kan ko, ana? Anya! Pinaltugan na ti bagina iti abay ti tanamday di mami! Oh, Diyos ko! Si Paul Herrero tinangi-report iti polis, honey. At kano agarup may sa oras ani Daddy ijay ti abay ti tanumday di mami. Sakbay nakangagda iti kanal buong. Di na nasarkadan ti sider ti konsensya na. Kasta ti amo. Abay kasta ti inaramid na. Ninayunan na kailangan ti basol na. Honey, Kasano agpayita. saan kang danag? Adak. Diyos ko, pagkawanan ko man ni Daddy.
Awatam ko ma, iti pag-ariyam. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. No kaditi na amuak, Rigo. Nga? Adda ka no na si Kugam a sales girl ijay ili. Anyay. Nagkunamot. Saanan anas ka no asino tinakaamuak? Okay. Adda. Yung nabayagan nga awang kami. Sure ka? Win. Abay, no adda ikasar ka pa'y. Kat, ayan ti anak yo. Adakin ko na. Yung panaw na. Okay. Mamati akit ka. Ngam siguradong laeng nga awan kayong. Wen, mabalin nga kita kami to ng kapula nga yanak mi. Siyempre, posible asa pulin na ti ama na. No day talang ti kapuna. Sige. Wanya, tulagan tayo ti kasarta. Sige. Kasarita ta ni tatang ko. Kalpasan na. Ibagam kan nanang mo. Umayak nga ro di balayo. Nga masapol nga biyahe pa eh. Sasanak pa yan naka-boundary. Kaano ka karod nga umay? Ento nasakpay nga karbanak no malam. O sige nga rod. Kasta nga rodan. Sigurado ka iti dayta? Uwan tatang. Nabayag kami nga gayan ayat kan rigor. Kat na ikadeng mintag kasaran nga uray simple lang nga kasar. Sana masapol ti nagarbo a kasar. No agsi na kayong tumutlaang. Tatang. Praktikal itan ti biyag anak ko. Isomat kit di atang. No addaman gastusan mi nga agkasar. Isagana mi lagan para iti buklan mi a pamilya. Gusto ka anak ko. Adalaki ti dua pares aninong kaninang di umabalinan. Uwan tatang. Ken mangantayon tulatan iti restoran. Awan ado ang mulis tiya akunada. Gusto day tatang. Tano malpas ti kaan. Bayad panawan. Saan mon aparikot ti aginaw. Nasaya at mahit ng mag-asawa kan. Tapno daturungan ti biyag mo. San kit diya kasta? Win mahit na nang. Karoon natin amin, nagpungat mo ton, ti kinapalikiro. Yan na kinapalikiro mo't ngibagbagay mo. Jesus, akaiwaratir armang kas kadanubyam. Akaiwaran tumat nga tatipulib, aya. Saan mo ta? Saan mo ta? Nua sino kit diti mo tawidam Saan mo ta kasta na di amam? Sigurado kayo nga awan chicks na di tatang, nana. Ay, awan amok. Apay si ka, adamam. Kwa, awan. Ay sus, pera pakataktakan ti kararwana ko nada. Amo, ka nasingpod na di tatang. Nadawan siguro chicks na for good time lang. Good time nga. Awan na awan. Kahit ko asawin, teko nada apas time na lang. Awanen parikot, maipapan iti kasar dagiti ubeng, abalayan. Wow, nabalayan. Rugyandan nga asikaswan dagiti papeles da. Aging ga iti
pangan tayon ton dagiti sumagmamano a kabagyan ken dagiti ninong-ninang da. Bun abalayan. Isuda ka numatan ti makamoy ti dayta. Well, nabalayan. Lang araw, takayat kumot nga gurnosan ti biyag ti anak ko. Tapno, damot turong na kung nakmag. Ay, gusto ka abalayan. Kung kas naganak. Kaya't kumoy, makita pa'y mutan, iti agbalin nga apok, sakpay matayak. Agpada ta abalayan. Ngamin, ni Rina, ti umuna ang maasawaan kadakwada nga agkakabsat. Awanan parikot. Urayan talangan tal daw ti kasarta. Makalawas lang. Siguro, mabaling na niya. Di? Ayawid ka ninyo balay, may siyempre. Anya? Sus, excited na unay matlayti ako na. Siyempre ah. Makalawas lang nga ro din ti Orayan. Mabayat pa dita. Iso ka sarita ni tatang mo. Ayawid ka ninyo balay. Awanan ako lang ha. Naalam amin na nakayat mo Kuma, dinaktunay na yunan inton agasawatan. Unilakid din tanayunan eh. Pangkapwak ko ma. Nanyatam mo. Sus, ado tikaskan ka a driver, ti sweet lover. Sus, nagsilos ang love ko. San ka ngagdanag? Si kakat si kantulaan tay ayate. Promise? Promise. Kat panag nakakday ta akarikin ka. Inton agkasartahan. Congratulations, bro. Kaya anak bro. Kat pasensya kayo, no san kayo nga inaawis. Maawatan ka, bro. Siyempre, practical itang tibiyag. Ngamin, narigat yag biro kiti kwarta ako nada. Pudno na ita. Iso ti gastusin mi kumangag kasarwi no medyo nagarbo. Isagana mi langin para ti bangunan mi a pamilya. Correct. Husto da ita, bro. Narigat, wano nagrigat tibiyag itan. Iso masapol ti panagpraktikal. Ngayon saan ka nagdanag bro? Kuyog tanto. Yan. Oo na. Oray saktulatan ti taya. Oh, may mayat manin. Muna. Regalok matan kan ka. Anyan? Wan man langin no agtaod di tapusom. Wen, bro. Mapantaman ni jay hap-hap ako nada. Ha? Tay kumatino no alasag ti baka kay. Dahita ah. Nay, andan asawam. Kat kuma, talikodamon ti pisyom. Di aramid mo, di baro ka. Wala nang danag yun ay. Nang runa takin na palikirom ko nakmanan, nay. Unin ulit-ulitin da. Unin takin na palikiro. San mo't Anya sa adkat ko. Awan gayam. Kumusta gayam dahi tayo nasiko gamat silsgard? Ay, Ah. ko. Awanan na. Nagawid din ng gilaon yun. O kahit, di anak yaw. Natural. Agyang kang kuha na. Ya po anak pa ya. Kita, tadinto kat agkaiwarati putot mo. San mo't unay mo't tagkaiwara apututan. Kasla na tairak la unay mo't nga anak yun. Talo alalaki ti anak ta. Awan mo't lakit yoray may salangan na babae. Anya ti kayat mo asawan? Sige na. Agsikog ka kumapay mo. Parang no, babaeng tumot na. Ay, sikan tagsikok no kayat mo. Nakita mo lang nga ruda na marigligata na ka nag-anak. Ngayon ang pailaan. Nyakit nga rodan. Basta, saan ko nakayat? No kayat mo, sumapul ka iti sikugam nga aganak iti babae. Oh, yung pagkamtay ta sige ka. Di mo kunaan nga aramidem timba ka. Kat mo si kamat din ang iba ka. Sana siya? Gapota imbagak tiyakas jayan aramidem matan. Saan mo matlagay makayat? Di mo matkayatin ti aganak niya. Nagrigat nga ron ti aganak. Nyamot ng tikas to Awan mabalinta no isok ipaay ni Apo ka data ti lalaki nga anak.
Di mat nga ron kumakumpleto basketball team. Kaslag na pagsubsubangan nyo itay gagasawa. Ni ngamin rin na. Apay, Awan pa'y anak mi a babae. Kahit kung agsikog kumapay bareng no babae. anya? Kuna nakit din na sumapula ka no iti anak kak iti babae. Idiwan ko na, apahan nakit din. Langgong ka mo. Adaya mayat nga agsikog latanon no anakam. Ado, no kayat? Kan, iso nga apa na ka adamot asawa aya, amayat amang sigog ti asawa na isabalay. Kano di na magkatagsikugan, di makamuditan. Anya nga itikat mo asawa. No, adamayat, di mang sikugak magkiding agpaiso ta parang aganak iti babae. Ay langgong, ali tagsina kayaw. Ay, di ka man nagar-aramid ha. Madi iti kasta. Kan masapula surwam, ti mapnek, iti may sang asawa. Anya nga ron ti maramidam, no saan nga ron da kayatin ni bakit mo tagsikaw. Ripe mahata isaw. Ay, susapo pa kawanay. Saan ko man gaambo kadakwada, balayan? Ay, ida paila kontento iti talo nga anak da. Marigregatan da lang nga roda na mangisaksakan. Kaya't kano nga ron ni Rico, nga da kumamot babae nga anak da. Anya nga rod ti mabalindano, iso at talaga ti mayanak da. Isumot ti kunak, inong tak nga ron. Agyaman dakit di ada talo. Dagiti dado mga dita, uray may sakit awan. Iso nga ron Saan ko man gaambaw, hindi manugang mo. Unya, lat mapampanunot na. Kay, anya bati ko na ni Rina. Narigata na naganak, iti nauding anak da. Iso ay siyempre, di nan kayat ti aganak pa Ay, isumay. Unan sa pa'y ti doktor, no agsikog pa'y kat delikadaw. Katuan nga raw. Kaya't na nga tan ati mabalaw. Apay, kaya't na namapukaw di asawa na. Amok pa'y, no kasakit iti kayat na. Ay, langgo nga talaga ni Rigaw, rabalayan. Ay, no saanan akayat ni bakit na ti aganak, tanapagad, tinapilitan Isumot ti imbagak. Ti ladakas na, no sumapol kiti iti anakan na iti babae. Napay nalakat si Kastaya. Kanda mo na nga raw, no babaen to ti iyanak, dahil babae na. Ay, titay lang mo Ada kastakay. Ada pala jay saan na masigugan ni bakit na nakasikaw iti sa balay. Ay, sa balya saritaan na itan abalayan. Ayun nga raw na balayan. Yung sa anak ka pa ba, ti Kasta? Apay, rabraba kaya da ita. Ada nga raw kasta balayan. Kaputa saan dan na masigugan ti asawa da. Sumapol dan iti sa balay. Sa bagay. Adan to pa'y tinagadot putot na diti sa balya babae. Sumapol to pa'y la iti sa bali man na nasikugan na. Anya ti kunang pare. Saan na akayat ni Mari ti aganak? Awan nga rod. Lumot ti anak yo. Apay, kurangan nyo pa ilaan? Ay, saan nga ti dayta? Yung babae kumamot Kayat mo, adamot babae nga anak yo kan Mari, kasta. Wen, sa bali lang mo't adamot babae nga anak. Bagay mo't kit di kahit niya nga ron ti planom. Ay, saan ko nga mo? Pare, aday singasing ko. Oho, nyamot dayta. Padasong day to. Oho, nyamanon dayta. Sikakit di ako nagpangasiga kalukuan mo. Anya nga tano, padasong timang sikog iti sa balay. Kuna akong takalukuan. Adeng, nakadayutan ng saan mo pa yung bagat ipapananda? Ay, iswaya. Ay, sorry, amano. Huwag nga rod.
Ijay luwakan manong. Hindi ka di call center? Wen, night duty ak. Saan ko anak kamakam tay service mi Ijay Harrison? Iso aya. Awan kaya, mabalin ka di, asikan tumatlaan ti mang sukon kanya. Anya? Kan si kanti mangitulod no service tapno sa anak agdardaras kan maladaw. Kaduna. Ngam pangrabi Okay lang. Oray kat alas 10 mo ti karban ko. Apa gusto nga ron ta, alas 9 ti sarek ko. Ngam addakan ijay apartment ko, sakbay ti alas 9. Sige. Agyaman ak manong. Siguro kat, nasingpat ka man. Ay, sus, permi Ada ka din asawa mano? Aminin. Saan ko akaya tay aging babaro? Ngam nagadumot gayang putod na. Dimsagan ni Wendy. Siyak kanon timang service ken ko na. Sumrek ken rumwar iti trabaho na. Napintas ni Wendy. Kalalaingan na titayag ken lukmag na. Nakapangpang lupay. Kasla na bati pa iti lugan ko ti bangbanglo na. Ay, naggarahi akon. Gusto ito nabiro ko. Inton bigat manin. Kan masapsapak arumar, tasukunak ni Wendy. Medyo naladaw ka mata nagkarahe lakay. Ay, kwa, dangamin nagpaitulod kanya ki Jelwakan. So ti, maudi apa sa hiro. Sayang mo't ngamin. Sana ka bakludak pa, idag siyan. Saan ka uning agparabi Tama nga no, makatumpong kay ti hold upper. Ay, kwa, saan mo't? Awan mo't nga taa. Kin pilpilyik dagiti ilugan ko, no kasti arabi. Wan Sana kang pick up ka dagiti nabartak na narigatan. Ay, nabanlog ako, bakit maturog ako. Apa, siriring ka pa eh. Ay, man, nalukagak ta, nagriing tay tagibi ta. Nalakaro din. Maturog tan. Nagsapa ka na rumar ko. Nagkapi ka mo saan. Damot sinirugin na pwede ta kan itlog. Ay, itong tambayan minanan. At ang min service ko manipudloakan. Kasta aya. Nakaturog pala ni Rina. Ibagayon tulatan, wen? Sige. Sige, nanang, mapanakon. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Saan kon anapuutan na bimangon ni Rigor nanang? Napan ka din? Ay, woy, nagsapa ka road. Ada ka do serbisan da. Di na pa yun naibos tayo kapida at nagdardarasan anapan. Kasta ka di. Sabagay, adamot kit di jay pampamigatan da kanun nga asidik ijay pad nakatambayan da taxi driver. Nga asidik iti may sa asimbaan kan park. Ay, wan nga rod ka no. Nakaprito akmat ki dinititlog itay. Kan nakiro ko pa yan tay kilapan. Malari, nga nyo nga rudan nagiti apuyo tamangandan. Ay, nakaring itay ni Joan ngam nasapan sa mo ta nagjogging. Ay, kat iso Si kakit di mamigat kan. Uwan man, rumwarak no madamdama. Agkita ka ni kin Mari Alma. Adda ipagbaga na kanya ka business mi. Isupay at ibirok ko. Nagrigat nagigyan latan dito'y balay. Makaboring. Rigor, di nakpay itulod iti apartment. Mapanta pa iti mall, mamigat. Anya? Ko ngamin. Kadwa anak. Tapno, naimimas ti kaan ko no da kadwa. Anya? Saan ka ngagdanag? Siya kung ti makaamu iti boundary, kapo iti panakataktak mo. Sige, no di nakpatan. Agsakit tinakam ko kun ka. Anya? Alamot dun Sige man lang yan.
Amangan nagsangit ka pa, katagipulong ka kananang mo. Talaga? Thank you. Nagsintot ka talaga. Anyan. Amangan mo no selosa ti asawam. Kat ipungot-pungot nak no makita na ka nga adakaduan. Saan met? Kan may isa man o rumor day jay. Agyaman nak iti panangkadwam kan parangit tulod mo kanyak ari por. Awan na nyaman na. Awan gayam. Inton bigat. Day up ko. Kat kayat ko ti agaliwak say. Mabalin ti ag-request. Oh, anya day ta? Arkilag ti taksim. Mapantay jay bawang. Anya? Saan ka ngagdanag? Agsublit amat lang iti kamalman na. Mabalin? Kwa. Ibagam lang No saan? Ta sumapulak iti sa baling nga arkila Sige man laangan. Amangan nagpasugnod ka pa eh. Agyaman na. Ay na. Nasingpat ka talaga. Awan pa'y kinid daw ko kan ka asaan mo apinatgan. Wow! Imbag ka pa'y parts, naka-boundary kan. Nagpakuyo kami ni Wendy kanyak at intad ng ti-boundary. Naggasat kan ta the big time a service mo. Saan met? Angam na singpat ngamin. Sa may isa, napintas ti trabaho na. Supervisor ko na iti call center. Wow! Big time nga rod Balasang pay. Wen met? No pa'y medyo nataanganan ta agtrentanan. Yes! Perfect, pare. Oh, anya perfect nga bagbagam. Isunti bagbagakan ka. Anya? Isunti si Kugam bareng babaeng tiputot mo kinkwana. Sus, Arj. Saan ka nga kapoy-kapoy? Masapul apanagnakam amakaputot kamat iti babae. No pa'y iti sa baling ay na. Nasapa ka man na nagkarahe, lakay? Wen, adang ngayon masapa along trip ko na bigat. Long trip? Wen, adar kilak. Mapandak ano makiderbi iji kalasyaw. At least, sa anak ang babannog arikos-arikos iti syudad. Ala agad, aganad ka Ngam ni Wendy ti kadwakin ton bigat. Ala nga rudad, apag gusto, nakaluto ni nanang. Gimatangak iti ulo ti talakitok nga insagana na. Wow! Nangruna no maisigan. Dahil takit ti paboritok. Tapos, makaaduak man ano kasta. Makaado nga? Iti makan, Mga nasa bali man ng ti pampanunutan. Nagsapa di rigora rimuar itay. Saan mo takas di kasapa no rumrumwar? Adda ka no long trip na nanang. Inarkila ka no dagiti mapan maki-derby. May mayat mo't kiti tikas jay ata, traffic tumutlaan dito syudad. Narigri kat tagpasada dito Unmat kit di Nagadumot nga minan alugan ita. Umad-adupay day tananang, nangruna iti taksi. Hala, no, ada kasta ka arkilana, di nasayaat. Uwan nga ron, Ay, gayam. Ada malagip ko. anya day tananang. Kasano jay bagbaganakin ka? Nga anya. Panaksikog mo pa'y bareng no babaeng to ka no, ti sumaruno nga anak yaw. Ay, awan mat kan nanang. Siguro akit naawatanan adi kami maadan iti babae nga anak. Ay, nasayaat ano kasta. Imbagak mo tirigat ko nga aganat. Kan, adda imbagat ti doktor, ariski when no napaggadan nga agsikugat. Ay, nasayaat na maawatan na ita. Kan, awan mat parikot iti panagdan namin nanang. Nupay agkon kontrolak tanarigat ano makalibas kat agsikugak matlaan. No kasta? Awan nga rudan parikot?
Wen, nagpakadak mo ti operator ti taxi nga overnight ti Arkila. Wow ha? Kat, manugot. Wen, basta ang natak ti taxi na. Okay. So, mabalintang nga ron din tag-overnight. Sika man, Sure ka? Kasanon, no sa pulan na kati asawam. saan? Tana ibagakyan kuanan nga ang mga no overnight ti Derby. Okay. Makapag-night swimming tanga ron. Among ka di taglangoy? Wen, ang basit laeng. Oh, wow! Kasla makit-kita ko nga enjoya. Katagyaman na ka, taman ano samti mangkadkadwa ka niya. Mas dawak namin, pwede ka maki-boyfriend. Puno, nga dadagiti agar-aram kanya. Saan ko man nga mo? Tawan magustuhan kadakwada. Kasta ka di? Ngam iti saan ka mabayag? Barang at danton. Wow, mayat ah. At saan kanto kumamang lipat ah, no agkasar kayon? Anya? Kasar adagos? Sa anak amanhid mo nukunan. Agak maawatan dagiti tigtig na ni Wendy. Mariknat nga gusto kanya. Napintas ni Wendy. Kalalingan na ti katayag na. Ti pamagina. Talaga perfect body. Oh, amo kabasol nga lalaki ak. Kumusta mo dagiti anak, abalayan? Nabayaga sa anak-anak kapasyar ijay. Ay, nasaya at damat, abalayan. Nasaya at ano kasta? Sandan nga agapapa. Saan ba't? Dahil di mo't lang panagkidkid daw ni Rigor nga agsikog kumapay ni Rina. Saan daan nagkinaawatan ide? Ngam saan ka numot ni reng ni Rigor da ijay? Nawatan na siguro Inlawlawag ni Rina tiga puna. Naamumot ti asawa na dayta. Amarigatan nga aganak. Delikado, ti panagsiksikog na kas kuna ti doktor. Wen, tano agsikog pa'y ang mga no isaw ti pakatayan nan. Can you join me, Antigos, Manong Rigor? Sure. Uy! Nagitama-tama! Sorry ah. Nagpintas ka ngayon iti suot mo a bikini, Wendy. Siyempre, alangan mo, nga agaw na nga Antigos. Nagpintas ka. Thanks! Welcome. Ala, mapan ka nga ruda nagsukat. Adamat yung intid ko a swimming track mo, aginatang ko. Kuha. Alan napatagtunggal oras naglabas. Laglagi pam. Overnight talaan dito'y, Manong. Mano nga talaga? Rigor gayam. Jaje kunap, overnight da Rigor iti dapadadda. Awan nanang, darbi ka no dyan na pananda. Kastaya. Iso nga, agsapan ton angat sumagpat. Ay, basta laki ti kompleto ti bayad ti arkilala. Awan mat Amangan no, adda pa'y balato na kano no, napintas ti gasat dagiti nangarkilakan kwa na. Sa bagay, no mangabak dagiti palutero, dagiti bumubulang, dakkel ti abakad da. Agad ti agbalas dabat, ay kat dakkel mat ati abak da. Sorry, Wendy. Saan ko na mapandang tiriknak? Same here, Rigor. You're free. Wendy. Wendy.
Napasama kanti. Saan ko maarumbang ko mapasama ka dita? Don't worry. You're married. Ada asawam. Amok adinak mabalin na ikat sa winutinaan. Saan kang tanak? Wendy, Kidawak laang nga ipayanak laang itibasit a panawan. Kan pamatag. Nariknak. Nga agayatak kan ka, Rigor. basta Ahmed. Nagbalin ka na patid kanyak, Wendy. Makibingayak laang iti pamatag mo, Rigor. Wendy, May sakit na baag daytoy. Tanagadudag itinawaya anagaram kanya. Ngumsi ka apay laang asaan anawaya. Tinakarit na ak iti kastoy arik na. angem, kasanon magsikog ka. So what? Awan parikot. Tila ang kitawag. Ipaayan na kaminto iti pamatag mo iti anak ta. Awan pa'y ni Rigora. Awan pa'y dito istambayan mi. Inarami doon sa hamat ng timbagakkan ko, ana. Sa bagay, napintas ni Wendy. Inyag na dito paradaan iti na minsan. Kat saan ko ang mababalaw? Nututupan na day jay. Kat, anya nga tangag pa'y sunumaanakan na. Kat baba iti anak da. Kaya't nasawan ni Maririn at tisan ang makaanak iti babae. Agyaman iti amin, Rigor, honey. Anyan, I'm so happy na isang sangayan daytoy akan ito iti biyag ko. Agyaman iti oras kan pamater ni empay mo kanya. kasta Ahmed, Wendy. Saan ko amalipatan dahil akan ito? Anya, agsublitan ni Bagyo. Amangan no sa pulan na kanibakat mo. Saan mat nga ta nagpakada, Ahmed? Ngamtiam muna, napan kayo nagipalot. Wen, Ngam sa bali matapalot. Sa bali ti pinalot mo taupa mo. anyan. Nala, agawin tangarunan. Kayat ko taagin na. Adan sa rekwinton bigan. Sige, oray siyak. Kaya't kumatyaginanan. Kasanumot ngamin kat. Never mind. Kasanumat nga miyan kat nakalalailo ka. Oh, kumusta ka yon? Pasangat kami palaeng. Kasta ka di? Mapanak pa ija garahe sa kagawid. Napuyatan nak. Saan ka nagbiyahe? Saan siguron? Adamot bamdarikon kan adamot balatok. So agad ka nga ron nang runa kang tapuyatan ka. No problem. Kaya. Sige nga Rodan. Bye! Bye. Talaga ada kayo walang laki. Wendy, Talaga managay ayam kayo iti ayat. saan met? Nainlablaen? Talaga? Yes, Wendy, honey. Iso nga, umay ka man. Kukukawit ka. Sabanin man nanti. Wendy, makapamako yung tipintas mo. Rico. Naidumduma ka talaga, Rigor. Kasanon, nung sapsapulok punday to eh. Ha? Kat, kidawakan ka din na anak. Anya? Nanguna, no danton anak ta. Wendy, May paay mo nga ta kanyak dayta. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama?
Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naidumduma ka talaga, Rigor. Kasanon? No, sap-sap ulok nun dito eh. Ha? Good. Kidawakan ka din na anak. Anya? Nang runa, nadanton anak ta. Wendy. Maipaay mo nga takanyak dayta ha? Um, Okay. Amo ka saan mo ama sumbatan dayta. Mapankan. Taamo kasagsagaan na kan ti asawa. Bye. See you no bigat. okay. Sige. Bye. Anya da dyan ay baga ni Wendy. Saan ka nakatagari? Ada ka matanhan? Palagasaan kang nagpasada? Saanan? Kahit ko ti maturog. Uri ka at adamat ang boundary. Yan adamat ang nayawid ko. Ito eh. Nagdakalan? Balatok ti daduman. Malaksi di timbagada ng arkilada. Dinayunan dapay. Oh, nagsaya at dagitan? Uwan, agam ko na da siya tumanan ti arkilanda no mapandamanan. Apay, nangabak day ti derby? Uwan, agam saan da nag-champion. Oh, basta ka di? O sige, shower mo pabiit. Sakto maturog ha? Sige. Isaganak ka ron ti pagsukatan. Nung napuyatan ka, masapol ang maturog ka. Uwan, tane, biyahe manan inton bigat. Saan mo tan arimor ni Rico? Wala nang napuyatan idirabi eh. Nagpatnag ka no iti derby ana pananda. Ay, Agbiyahe manan ano bigat kat masapol ang makainan ha. ay katwan Total kat naka-boundary mo tan iti dayto nga aldaw. Uray sa anan ngagpasada. Ay, nasaya at mo't ano makainan na. Wan awan mo't ka-espir na iti taxi nga igam na. Narigat na agbiyahe ang makatugtuglap, ta isot pa kaalaan ti disgrasya. Oh, kunak mo saan ka arumwar? Malaman Mapan ko check upan ti taxi. Amumat, nag-long trip. Sa bagay. Narigat no madadailanak. No madama ka diti biyahe kindong bigat. Sige nga Rod. Narigat ti mataktak. Ang mga no saan ka makaboundary. Makautang at paikin ni boss. Kababain. Alang nga Rudan. Kababain mo't ngagpaiso. Narigat no makautang ka. Amangan na intun agangay kat ikatandakan. Dahil nga rodket. Sapay nagrigat ti agsapol iti nasingpat nga operator. Oh, kumusta pare? Nakajakpat ka iti derby ah. Tuko. Isumat ti pakadam ako nam kan mariri na. Siyempre, alangan ba't nga ibagak nga adda service ko anapintas. Oh, anya nga rod. Panalo pare. Tawan Walo-anim kan naglobo dispay. Dayta barang no makaputot kamatan iti babae. Iti dayjay awendi. Makitan to. Siglat kamat gayam. Agin mamadi ka pa ila, di ibagbagak. Uy, uray siguro napagklan atukmam. No day di akin napintas ni Wendy. Agbalin anasiglat pare. I miss you, honey. Agpaiso? Yes. Miss ko ti hagkan kiss mo, Mr. Loverboy. Kasta akmet. Numabalin la ko ma. Umay ka dito ita. Anya? Uray ang pagbit lang. Please. Ngam, Hindi mo kayan.
Kaya't mo, mga yabak iti sa bali. Anya, tilay bagbagan. Please, mailiwakan ka, honey. O sige, angam sa anak nagbayag, okay? Okay. Thank you. Love you. Bye. Bye. Pangrugyanan daytoy rigor. Saan kanton ang makaliglig kanya? Kat kaya't mo man winusan. Siya ti dinaan. Asino dyan kadwa mi Jaymol? Tay service ko, nagpakuyog. Service? Wen, nagpakuyog, tawan ko na di asawa na. Katagatan kadagiti kasapulan ti anak na yun kung may pasingay. Sa anak at tanga, Rigor. Service mo? Kinuyog mo? Ngam nakaigam iti takyag mo? Natural kimpit kanyak ti masikog. Kasano no may kaglis, wano... Ulbud ka talaga! Tinungpanak. Ibakakan ka tipod no, Rigor. Napayagan apal paliiwan ka. Kan adda nang ibaga kanyak, akakadwam nga taxi driver. Adda ka no babaen. Nagko na. Saan na nalaskan nga ibagakpay? Basta agsilatan! Anya? Mabiyag ko na kita anak tang uray awan ka. Rina, Kagurgura ka! Apay ada aramid mo ti kasta anak ko. nasulisugak nanang. Kanaganakan iti mabiit ni Wendy. Ay, saan mo ka din amuaw na dagsa na basol ti kasta? Saan ang mabaling ay ayam di ayam? Awanan mabalin ko nanang. Ay, Pimanawon darina. awan manak-nakam mo. Pinagbatik ti nauna nga anak yo, tapno ada kadwak. Kat imbag na nagmayat. Awan da nagnanang. Taitad ko ti pagribang nga kadagiti anak ko. Uray pay, kano awatan ni Rina ah. Nanang, Ay, kababain ka na wala yan, nawanan ka itibain. Anya lang ti kunana. Ay, mga asin. Saan mo nga isang sangput ito'y balay day jay abapae? anya. Awan sa bali abigbigak amanugang no saan lang ani Rina. That's it. Awan rumbang a pagbabawian. Wendy, Ada unong ko. Igatangan ka itibukon mo at taksi. anya. Nakiktot ka? Aramidam dayta. Sanak amang rabrabak. Basta, agtali na agka iti din na, Rigor. Pinanawan da kong darina. Ilkoyog na ti duwang anak mi. Ngam ti inauna. Pakipakpakaasin ni nanang. Amabat iti dan nami. Awan parikot dita. Kung saan kas concern may papaniti imo na ang pamilya. Wendy, Aramidek ti amin. Tapno may paay ko ti ragsak mo. Tigin awat ti bihaga. Saan ka kung mga bito, Rigor? di anya. Saan mga aramidek kanya? Inaramid mo iti asawa. Anya ti kahit masawen. Sa bali ak Rigor. Laglagi pa. Italaang anagayatak. Itipay kasken ka asaan anoy. Kuma. Di na kumalukwan. Amo ko no asino tinagipulong kan Rina, pare. Asino? Ni Jun. Imapal kan ka. Ti awanan bain. Makita klaan ta makita na. Saan mo na makita? Saanan ngagtaktaksi? Tapay, Bus driver ka no itan. Lawag Manila ti biyahe na. isumat lagayam ang naturad anang ibuking kanyak. Taanda panggap ng umadayon. Bayamon. Naimbag ta nakapanawan ti loko. Tano saan ang mga noan niya pa iti maaramid ko kenkwana. Kat, musta kayo matan kan Wendy?
Ay, kasya pare, kabulanan nan. Malah, sapay la ko ma. Babain, tapno ada ser-serbim anang isukat. Ay, nangala iti kadwa ni Rina, kuna kuma. Anya kadwa sasawang met. Imanaw lang aro din. Ay, saan ama ibos a panudutan? Nuapay an aramid ni Rigor ti Kastay balayan. Wen nga rod. Kabaabain. Ay, saan asika tinagbasol? Adya nga rod, awan maaramidan tayo Ngam uray inton kaano man. Nilatari na tibigbi kamanugang ko. Ay, nasaya at ano kasta. Nagasat pailaan ni Rigor. Saan na nga indarom ida. Mabalin ang mabalod da. Kapunta at da anak da iti dayjay a babae. Wen abalayan. Ang amula ko man ni Rigor ti sakit tinakam ni Rina ita. Kakaasi ang mangiliw-liwag iti nagbanagan ti estado da. Ay, awan manaknakam dyan ako. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbabawi iti inaramid na abalayan. Awan to kuma, ti pakaliksyonan na. Karuprukang tiyanak tahani. Saan mo pa'y makita? Kay papas ngay na. Amok. Napintas to akas kan ka. Napat ganti wish mo. Amaadan iti anak a babae. Untirigat na. Iti sabali nga ina. Sorry langan ka ni Rina. Kasla isumat lang tinangiduron kanyak. Abumiro kiti makaipay kanyak kiti babae nga anak. Tadi naman tan kayat tiyag sikog. Saan mo ako naan? At tinutupan na? Takayat mo lang at damang ipaay kang ka iti babae nga anak. Pinagpalinak a baby maker? Saan? Nagtirik na kan ka, Wendy. In short, nainlabak kan ka. Sure ka? Pagpeso't ipagbaga. Okay. Naragsakak mat gapukan ka. No pa'y amok, abasol ti relasyon ta. Pakawanan naklukman ni Apo Diyos. Talagang nainlapak mat kan ka, Rigor, honey. Good news nga rod dayta. Makitan to? Ne, saan ka maragsakan? Maragsakan nak. Ang naragragsakak pa'y siguro. Noon ni kumari na tina. Ano niya? Ang sa anak ang babawi. Dahil paglaunin ni Wendy. Nadungo. E talaan taadakin na weird na naman minsan. Kasta ka di. Okay lang, Matt? Ang basta, andalaan ulit-ulitan ng ibagbaga kanyak. Anya dayta? Asaan ko kano apagbalin nga ay ayam ni Ayat. Anya? Gusto ko makanon ti pananggulib ko iti asawag. Kahit nasa wen, saan ko nga aramidan kan kuha na ti inaramid ko ken Rina. Ay, handa nga rod anak ko. Agbalin ka aratib ka. On tatang. Gapuman lang kadagit anak ko. Anya nga rod ti planom ita. Agabrodak tatang. Barang nulalaklakak amay liwliwag. Kan malipatan ti amin. Mala, adakin ka dayta. Isa ada kayo kumati makaabo ka dagiti duan nga apoyo. Saan ka nga agdanag, anak ko? Sana balita adakin nanang ni June. Wen, Rugi akon nga ipagnadagiti papeles ko tatang. Adagor urayan nga employer ko ijay Dubai. Tasaya at launay no kasta balayan. Takas jay mo tinagpanagan ti relasyon ta kinirigor. duldog nga minjay anak mo abalayan. San aga po ta anak ko ni Rina. Ang
Awan sa pulen na. No panagdungot ti pagsasaritaan. Ambog day ta abalayan. Kapulaeng tadinan kayat ti agsikog. Tabareng babae kuman ti anak da. Si mapulan iti sabale asikugan na. Saan ko akanunungan ti kasjay nga inaramid na? Ado apang magbaga ti inaramid ko. Ngem, saan adim ngagkanyak? Rina, kunakkat asikati napatalli ko da kita eh. Kasta ka di? O, kumusta kan? Sana nagkupas ti kinapintas mo ah. Oh, anya asaan mo ni bagbagam. Agpay sumat. Anya kat asaanan. Kat din sukat daktupay. Ah? Saan ka di apod no ti kunat? Kwa. Uwan nga rod. Anyo tikat katangam. Malay tamat. Nuwan Benji. Apay, agabrod kan samat. Wen, flight ko to no next week. Kat saan ak kailangan nakaprepare. Wow! Sana all. Sa dino ti papanam. Dubai. Kasapulan, amumatnan. Dumawat ka iti sustento ka dagiti anak mo. Saanen? Tapno awan to ti ising-singir tinasingpet agayem mo. Anyan? Kapailak mo't kataabiyagan kan padakkelan na kita anak ko. Nga uri awan tulong ti duldog nga amada. Rina. Aklunak, Benji. Nasaktanak iti inaramid ni Rigor. Ngam sana ron mga dadaulak ti biyag ko. At dadagitan na ko. Iso ang masapon laang nga agbalinak anatibkar. Saan ko nga idildal ti bagik no saan na akong akayat. Kasta lang ti biyag. Katsapay la kumataag na nayon ti ragsakda. Rina. Wan, nalaos siguro ti ragsak na. Naamo ka na lang. Babae ka no, ti anak da. Natungpal, ti kalkalikaguman na. Ngam, padanay baga na kanyak. Naragragsak kanupay kuma. No si katiin na, ti anak na babae. Amo na no anya ti rason asaan kun akayat ti aganak. Saan kumat nga ipusta ti biyag ko ti dayta ah? Nangruna kat adda dagiti talong anak ko. Ang mapanawak na bilang. Dayta ti saan na anaawatan. Tilaeng bukod na abagi ken pagragsakan ti pinanunot na. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ay, nakasagana kagaya man. Wan tatang, agpamanila akton no umay nga aldaw. Ay, agan-anad ka ay, jay, anak ko. Saan da ka pakadanagan tatang? Da kayo kit di ah? Awan pagdanagam kanyak, napigsa, pay. Ngam, anada nyo ti pagiyo ah? Wen, ken, saan mo apagdanagan dagiti anak mo? Nasisingpet damit. Uwan tatang, awan makunam kadakwada. Ay, tilaeng amada ti duldog. Tatang, saan nyo napampanunuton da dya tao? Managim pupukod. Tilaeng bagi na tinapatag kan kwa na. Tibukod na aragsak. Anak, Uray kas dya tinaramid na. Idaw-dawat ko pa ilang anaragsak ko mga agnanayon. Itidan na day dya asumang kaampak. Kasta ka di? Isuan amak, mapan kano ijay Dubai. Agad. Masaya ta. Imbagak nga rod. Apay adi dumawat ken kay ti sustento dagiti anak yo. Ngam, saan kanon? Saan kanon nanaskan tapno awan to ti singir mo?
Kasta ka di? Anyan to nga tamot yung ako na dagiti anak yo. Dadakkel damatan. Kat amudan ti panagsinayo iti inada. Kanti rason ang napasamak da ita. Para Benji, Nang rona kat kadanada ti inada. Saan da kantong ata aguraan, pare? An kayong agdanag, nanang. Awan kurak kada kayo. Bigbigan kayo pa ilang kas may kadwa nga inak kuno katugangan. Agyam anak no kasta anak ko. Kasta akmat. Sika pa lang tibigbiga ka manugang. Kat, imbaga kinirikor. No asino man dagiti agbalin a babae iti biyag na. Saan na nga isang pet ito'y balay? Nanang, Ibalay na ida iti sa bali a balay. Saan aditoy? adda kada kayo dayta, nang. Katak darak leta aging gat si bibi agak. Kanadda pa'y bail ko. Awan gayam. Saan kayo nga agdanag? No bilang, pauitan kayo iti agpaay kada kayo kini June. Da kayo pa ilang nga ti makamo iti anak ko. Wan, balasam ko. Saan kang agdanag iti dayta? Sana bale. Ninto tatang ti pangipatulodak iti agpaay kada kayo iti anak ko. Sige nanang, agpakada akon. Agan-anad kayo kuma iti bagyo. Wan. dahil dating padamag kanyak ni Benja kumparek. Kan padak matla nga taxi driver, Wendy. Nasaya at mat. Tama nga no dapay plano mga sublikan kwa na. Panag ko na mga takit kayat na pa eh. Anyo di mo? Kan may sa... Agbalin lang nga napaset tinapalabas di amin kada kami kanrina. Okay. Ngantay ka na yun ko nga ipalagip kan ka. No kaya't mo tinasayaat. Anya da ita? Saan mo nga aramidan kanyak? Ti inaramid mo iti asawam. Anya? Amok ti galadyo, driver. Sweet lover kayo. Wendy, No pa'y satmat kiti nga amin. Tadamot dagiti amok anasingpat. Ngam kaadwan da kada kayo ti mahilig ti reserba. Addan niya rin na iti sa bali a pagilian. Nag-flight iti na minsan nga daw. di nasayaat. Kahit naragsak ka, iti nagbanagan ti pamilyam. Nanang, pagsaritaan tayo ka di mananday ti abo. Ulitak, saan kung ayaw ng tinaramid mo? Aramid ti akon manaknakam na. Idi ipay lang ay bagbagakin ka. Noan niya ti ipa ay ti apo kada kayong anak agyaman kayo. Kati kunam akayat mo ti maadan iti babae nga anak. Maawatak, ngam di namat kayat asawan nga oray matay di asawa nga aganak. Bumiro kan iti mangipay iti dayta. Uray amom akas jay ti kasasaad ti asawam ken amom anadagsen na basol. Ay, sermon manan. Nalpas lang ruden. Adda di kan? Nalpas no nalpas. Ngam saan to Apolos mailintag. Iso asaan mo't kit asyak ti maitapak iti impyerno. Ano bilang? Nagadukit din aya. Adda aya da itamit. Kasta ti kunam, tatinalikodamon tinang parswakan ka. Angam sapay ko ma, tawan to ti pakadusaam iti kastang inaramid mo. Naganak gaya man dyan babaem. Wala nang kat babae ti anak na. Nasayaat. Akayat nasa wen, talagaan niya rin natin sana makayanak iti babae. Wan, kat, inaksid mo dagiti anak mo alalaki. Itahan niya kumano kasta. Saan mo ngamin amaawatan di asawa mga uray matayan nga aganak. Tilaan bukod mo bagit pinampanunot mo. Nanang, Amo, mapakatayan na no agsikugpay. Iso day tatiga po na, dinan kayat ti aganak ta, di na pa'y kayat ti matay. Ngam, saan mo anaawatan ti asawam? Ti pa nagpagad na. sermon laktaman. Wan, nagturay, ti kinaman naging bubukod mo. Saan tayo kumana pagsaritaan day tanang? Awan kamin kinirina. Iso asaan kumamata karaman ti saritaan tayo? Ay, sapay ko ma. Tawan tot pakadosaam ko nakmanay. Awan,
Saan kayo kading agdanag? Sa lino ka dito paparan tayo, madam? General Hospital, manong. Okay. Nag-duty kayo, ading? Uwan, sir. Ganda kayo. Rabi na. Agbibiyahe kayo pailaan? Alas 10 ti karban ko, kat ang mga nulas na pasayro kan. Ano kastaging kay alas 10 kay ti Rabi mabaling nga kasi kan ti ala ka service ko. Nagkrikat namin ti taxi, di ayan mi. Ano kas pangarigan, ma'am? Anya ko mga oras sa sukunin ka. Alas 10 mat lang ti sir ko. 30 minutes earlier ko ma. Kat anda ako ni ti ospital. Ijay ka din ng pick-upakin ka ti pang sukunak mi bilang? Wan? Ang manot itid ko no bilang tap na amok nga i-budget. Sana narigat ang pagsaritaan dahi ta, ading? Kasta ka di? Wen, mabarin ka di maamon tinagan mo kan contact number mo? Suko na kiti alas 9 ti Rabi. Alas 10 ti duty na. Naggasat kan parts. Nagpintas ka. Kalalayangan na ti katayag na napudaw kan nasipukal ti pamagina. Perfect ti vital statistics na, Pards. Di mo ko naan biktima ang manan, Pards. Saan mat kitni? Nalaksid no... No, anya. Ha? Awan. Awan, Benji. Mabalik ka diya si Kantiar Kilakton bigat, mano rigor. Papanam? Di ko kat ada sa pula ka tao iji San Fabian. Kasta ka di? Wan? Ay, naskan unay ang mabirukak tayo kaya tao. Kapag yan? Saan? Nobiyok nga malino ko nak. Anya? Kayat ko lang nga panagnakan, napudno nga dan ikabkabalay di awan ng dain. Kasta ka di? Uray ko ma, no di nakinutangan ni tinagdakkalagatan. Besos. Nagloko matan? Ay, makisinak matan kan ko na. Saan ko napagan ano ti lalaki man loloko? Oh, sige. Anya ko mga oras. Oray alas 7. Sukutan nagtulangan ni hospital. Tanawal pa si Judik, agdiretsotan. Sige. Awan parikot. Adagasawa pinay ka na foreigner ang mga arkilakan niya kintong bigat. Papanan niyo? Eja San Fabian. Sige, aganan ka. Gaman niya. Sigurado ka. Wan mat. Agmalamlang mat. Balikan ka no. Iso Wendy, saan ka pa mga agdwa-dwa kanyak? kayat ko lang tagsigurado. Saan ka nagdanag, honey? Doon ti anak ta. Isukat ka kadipay. Sana ka mamati. Insukat mo tupay ti asawam. Katalon ti anak yo. Sa bali asaritaan day tan Okay. Sa bali ka, Wendy, honey. Isong awan rumbang apagdanakam. Ay, kumusta ba tay aputaan ni Junjun na abalayan? Ay, nasaya at batlat na abalayan. Napanag-eskwelan. Ay, nasaya at no, itultuloy na ti agadan. Para matlaan kan at ay ta. Gusto ka dita abalayan. Daytoy abalayan. Alaam daytoy ng allowance siya. Nagpauit ni Rina iti agpaay kada kayo. Ay, kat nagsaya atan nga'y abalayan. Nahimbagman ta saan na makalipat. Sana kasi dya doldog nga anak ko. Di pa'y makaipurwak mo't iti agpaay iti anak na. Ay kat, kumusta mo't ni Rigor? Nakadwada ka nun iti anak kaya kinalibin na. Pasig a babae. Anya? Pasig mo't ababae ti anak na. Uwan, babae nga tati kayat na nga anak. Nay, kaya't naasawan siguro dayta. Saan da makaanak kan Rina iti babae? Nga ta, nga bawan sirbina an adan iti babae nga anak.
tanawaramot ti pamilya na. Ay, abalayan. Anak ko ngagpaiso ni Rico Abalayan. Gampuloos sa diyak kanunungan tinaramid na. Nagruna ita, kaslawan pamilya na. Dajay may kadwa nga asawa na, wano kabit na. Kat, isumutyad adda ka din na. Ay, saan ko nga amo abalayan? Tanagbalin na kastyay ni Rigaw. Oh, nakababatan iti Sigsag Road, Roma. Angam nakaulimak ka. Sorry, Manong Rigor. Oh, agsangsangit ka? Sino ti saan nga aglida iti napasamak kanyak? Nagloko matan na dya tao. Kinurataan na ka lang nga din. Inusukat na ka pa eh. Wan nga rod. Kaya't ko lang makasarita dagiti naganakan ko, ana. Alakat, kita mati pagsaysayatan na. Nga masapol abayadan na ti binulod na kanya ka kwarta. May amo nagsina kami. Traidor matlaan. Agyaman ka kiti. Ta nasapsapaan na amom ti ugali na. Mabalin ka di dito ta palaan, Manong Rico. Di ka agdanag. Ura itod kong tanti boundary panggas mo kan birok mo. Sige, sige. Kaya't ko lang ay liliwag ti sakit tinakam ko itinapanat na ka. Sige, Roma. Kaslamar ba ti barukong ko itinamuak. Pulo sa jak namnaman. At ipay gayang best friend ko ti kinarelasyon wano nang isukatan na kanya. Patid ka rin tirik na. Saan ka ngagbalin analupoy? Saan asika tinapukawan, Roma? Apay akas to'y tinapasamak kanyak. Awan basol ko, iti pa ka tao. Kasta talaga. Insadag na ti ulan na Nagsakit. Roma. Ay, pasensya ka na, no sikat ipangyibib ka, sakit idagan sa di barokong ko. Sige lang, Roma. Awan na nyaman na. Awan nga min sa bali apang yib ka, sakit iparikot ko. Sige. Ibagam lang, adalagat may tulong ko, tulungan ka. At duyak lang, ading ko. Kunak na marabihan kayo. Saan? Nasapaan na lapas tiri ng tadag iti agasawa. Iso ang nagsubli kamin. Dupay kasta, imbagada ano mapandakan no agbisi jasan pabiyan, arkilandak to kanaman. Angam sandamat nga imbaga no kaano. Ala, agan-anad ka iti panagmaneho. Kung liklikam tagpuyat na oglong trip ka. Tama nga no may tuglop ka, kat madisgrasya ka pa. Saan ka kading agdanag? Saan ko akayat ama pukaw ka iti biyak ko, Rigor? Amangan no po unti pakataya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.